Ai rānei he wā tōna ka mutu te whakapaukaha a o tātou pēpere kou ki runga i o tātou marae kia hao kē atu ai ko te hunga rangatahi. I te marae o taurua i te roto iti a Hinerangi Goodman i te rānei e kōrero ana ki tētahi ruruhi e iwa te kautau te pakeke engari koia te kai hautu i ngā mahi mirimiri ki runga i taua marae. E iwa te kautau te pakeke o Parekaha Kerei o Ngāti Rongomai me Ngāti Pikiao. Mā noa i hoana te mirimiri atu i ngā māwiwi o enei rā. Mai te tinana o tēnei anō o te ao kōhatu a ngā hui a wāka e iwa te kaumātahi tau te pakeke. I've been taught from when I was young, you touch a person before you touch them, karakia. And that's what I do with all my patients. I karakia them first, and then I do them, and then I karakia them again, and then I let them go. And they used to say to me, why do you do that? I said, to clear you. Te miri, a pai, a mutu, a mamai katoa a whakatahi atu te tā. A pai. Ko te kaumāri matau te roa ngātu e mahi ana te kuia nei i ana mahi. A hei tāna hoki, o ia kē te mea e whiwhi ana i ngā hua o ana mahi. Haunga mo te maha te kua rongo i te mae nene o ona ringa whakaora. I asked Dr. Sir, and he said to me, Paulie, take it. And I said to him, why? He says to me, the movement of your arms helps to circulate the blood around your heart. I've never looked back since. E wai ni kaha, e wai ni pūrotu i runga i āna mai. Koine te tino hari koa mātou, he mea pakeke, hara mai ki te ora o mātou ngā rangatahi, ngā tairohi, aha koa kōwai no he wau nei pakeke. Ko te mea tino whakamiharo anō hoki i roto ngā tau e haere hea ana ngā mahi mirimiri ki konei. Ara ko te tini maha atu e haere mai ana, ara ko e rā kei ngā tau tamariki atu. A te rāhoroi e tū mai nei, ka whakanui ai te huri tau iwa te kau o Parekaha Kerei, ki tōna marae o wai kōhatu ki roto iti. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.